Cora Indo već je pod prekršajem. Fernandez, Narcis zaljuljao je malo našu obranu, ali ne na Mirko Halilović i naš je zadnji napad za gušt, za uživanje, za pjesmu na klupi, a vjerujem i kod vas doma, cijenjeni gledatelji. Hrvatska je u polufinalu svjetskog prvenstva, Hrvatska je ispratila Francusku sa ove smotre u Španjolskoj i nadam se da je to, da je to kraj jedne velike francuske generacije, a mi idemo po medalju na svjetskom prvenstvu. Bravo, dečki! Franc, hasta la vista! Kroacija semifinalista! 7 golova prednosti na kraju! Genijalno! Fantazija od utakmice! Izgledalo u jednom trenutku u nastavku da su nas Francuzi opet stisli, da nas uveli u nervozu. 20-19 je bilo, ali onda smo se opet trgli i odigrali utakmicu za pamćenje. Konačno smo i mi stali Francuzima u jednoj ovako bitnoj utakmici na rep, što se kaže. I Francuska mora priznati da je Hrvatska večeras bila daleko bolja. Znao je Claude Onesta da mu nije dobar izbor odlazak na Hrvatsku i da ga je poraz protiv Njemačke bacio u velike probleme. I evo to se potvrdilo ovdje. A mi, ranjeni,